Rabbii keenya gaarii nu furii waa hundaa irraa nuti fadhu azaaban shadiidaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Rabbii keenya gaarii nu furii waa hundaa irraa nuti fadhu azaaban shadiidaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Bismillaahi jannee waa hunda duratti alhamdulillaahi faaruun kan rabbiiti. Nagayaaf rahmata buusii nabiirratti aalii fi sahabaa taabi'a hundatti ittiin nuuf dhaqqabii rahmata kee guddaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Alhamdulillahi yaa mootii shaaramne takkaa si kadhanne wallaahi sirraan dhabne amma suma qabna nu suma abdanne waswaasa shayxaanaa sitti maganfanne atummaan nuuf tolchi waan dubbachuu feene nu sitti hirkanne ichi tarkaanfanne garuu waan daganne dhiifamallee janne salaamtaa islaamaa tan hogguun kuufamne. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Hundi xiqqaa guddaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Yaa obboleeyyan keenya qophii teenya seenne isinii fixuuna waan dubbachuu feene akka malee goone quraana daganne gariitti dhalayne garii ni lakkifne wanni nu lakkifne waa'ee faraayidaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Yoo kaatee dubbatte waa'ee faraayidaa namoota rifatee firraa nu magaddaa tana waan dhageenye je'eeti bardidaa dubbiin tun akkamii silaa akka yaadaa quraanuma rabbii baafne adda addaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Namoonni barata halkanii fi guyyaa kan baratiin illee gurraan ni dhagayaa nuuf kannaa yoo jenneen firraa nu ari'an waan biraan himan imaamottiin biyyaa mee maaliif dhiisan himuu faraayidaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Maaf nu dhorkattan rabbiin nuuf kanne haqa keenya garree eeguma baranne rabbiin nuuf kanne maaliif nun kannine quraana dhalayna samaaliif jenne eegattiin dhalayne waa'ee faraayidaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Rabbii keenya gaarii nu furii waa hundaa irraa nuti fadhu azaaban shadiidaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Rabbii keenya gaarii nu furii waa hundaa irraa nuti fadhu azaaban shadiidaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Ammaaliifin dhabee qooda abbaa kiyyaa anaafuu ni qoodee barii rabbiin kiyyaa naa kenniyoon je'een obboleessa kiyyaa tunnaafuu hin geessu deemuu sirra wayyaa je'eeti kabeekuu tahe jaahiliyyaa garuu wallaahi ani barhimannoon diyaa guyyaa qiyaamaatii fuula rabbii guddaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Garuu si fidhiisaa goytaan haqasaati faduu si qixaaxa guyyaa aakhiraati ammoo si findhiisuu barhaqa namaati duboo akkam taata guyyaa qiyaamaati deebisaan tee maalii fuula rabbii guddaa haati dhalaynu hukmii faraayidaa. Isin jammaan dhiiraa maaluma taatanii obboleeytii teessan firraa ariitanii haqa isii hundaa walitti qabattanii maaliif ajjii dheeytan bilaash laffaatanii
dura firraa baasaa haqa faraayidaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa bilaa shajjii dheeytee ifin daraarini horii manaa fuutee qisaasan godhini sirraa waan qeebaluu wallaahi rabbiini hanga firraa baaftu haqa faraayidaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa rabbii keenya gaarii nu furii waa hundaa irraa nutiifadhu azaaban shadiidaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa rabbii keenya gaarii nu furii waa hundaa irraa nutiifadhu azaaban shadiidaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa ajaa'iba rabbiini dida gariini obboleessa isaatuuf irraa ariinaani isin faan dubbannaan ganaan dubbatuuni bartanumaaf je'ee ganaa isin odaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa kan nuti dhaammannu ammaas manguddootti nuti saqa qabnaa waan abbaa keenyaati hoggaa baasuu dhuftan firraa gaafadhaati dhalaanis ni qabdi waan abbaa isiiti garuu walqixa gaajachuu keenyaa miti rabbii guddaa je'ee tanadda baaseeti banadduuti ilaalii jecha rabbii guddaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa gaafachuu baannaanii manguddoon tuniisi waan isii seensisee ni himti gaafasi rabbii waa hindiisu manguddoo tanaasi yoo daleyde wallaahi akka fadhiisi osoo keessa jiru haqni dhalaa hundi hayaa silaayis nuuf godhe allahu samadi namaan nu dhorkate haqa keenya hundaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa kootuuti baradhu ati alma namaa madda haraashiiti barammaa siyaamaa mee maaluma jetta guyyatti qiyaamaa yoo akkanaan daleyte kaatee wallaalummaan sirraa waan qeebalu rabbiin kee ibaadaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa wanni nu dhaammannu isii alma namaa dachii tana namuu barirrumaa deemaa tokkollee namaatu yoomirra dawaama wanni nyaattee dhuydu yoo taate haraama sirraan qeebalamtu cuftummaan ibaadaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa rabbii keenya gaarii nu furii waa hundaa irraa nutiifadhu azaaban shadiidaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa rabbii keenya gaarii nu furii waa hundaa irraa nutiifadhu azaaban shadiidaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa haatti dalaynu hukmii faraayidaa ammatu murannee jannee nageetti kan nuti dhaammannu arra namayyutti galiif irraa kannii obboleeytii teetiif haqa sirraa qabdi jee rabbiin guddaan quraana banadhu ni garta waa hunda garuu walqixa gaajachuu keenyaa miti dhiirti takka qixxee dhalaa lamaa dhaalti isiinis ni qabdi waan harka tokkooti garuu kan nu baatte nyaannaa naqasiiti haqni namaa jabaa sinaqa ibidda quraana banadhu ni garta waa hunda rabbiin haa laaffisuuf namuuf irraa kannu leecolloo nuttaate mee akka maataanu rabbuma kadhannaa mee isin hundinu rabbiin nuuf haa kannu riskii adda addaa quraana banadhu ni garta waa hunda nuti xumuranne goola banne amma
kan bahaa kan dhihaa isii alma nama nuti saqa keenya ni qabna qooddatu feetuu isaa xiqqaatu feetuu isaa guddattu waan rabbiin nuuf qoodee ni qabna harkatu waan rabbiin nuuf qoodee ni qabna harkatu.